General Mugisha Muntu campaign ze yazikoro muri Katenga, Mitoma, Kabera, Ijumo na Bitereko. Abashuma kandi abura umuntu wena rukwende byabusha uranga yatugerere mbabazi n'abantu bikiriza muntu ngaba president wihange imwe abarwende byabusha mumanyengo mubirana muriya obuhwa nkembe ba zo mwitongo ebyabusha ntibabitakira kugira ngo wajana wibeseze zo mu bumushobo Okurjera hari General Muntu enguze shenshiri hanga yari kahamushokoro tutahekora no tunga sente kokano nozunga ngomahanda etebekile kondije muntu ko kubaza kuzitunga bitu kugira ngo abukoryoko wibeseze zo mu bumushobo omuntu yafa kugira ngo tari mubazi ni nkwigataro mu cyome yabore mutabano wanje yabore mukuru wanje yabore murumuna wanje yabore shwento yabore mawento yabore kazini yabore aunt nozu kwata ni nkwigataro mu cyome tu General Mugisha Muntu yaragana so kutandikaho banka ari kurabira mu government irabenehereza abantu asenta hamagoba make mununga kibabase okukoremera mu bakagoba koko ro development bank etire esente omza bank zone zikubazo ezo kumanya ngo uwaza kugura cyoma eco kusa eco kamura buto ebyome byo muringo nkeje yon yayeguze sente omubanke izo kureba ngo esente zirya hanze esonga no kugira ngo tubinge omwirima ogutetori omwirima ogubiyeho kumara ubwire buringo omwirima ombyo buhereza ebyamagara ombuhereza abatura ba Mitoma abagambaho na TV West bashoronze nshonga ezibarkwenda president orakurateho akoreho okuboneza ihanga ninkunda umwebembezi kutandikira rero si wanu kahigo uyu n'uburinganiza umbantu bona so itanga bashomeza nshaba president urukuza kwisha uturatere akarabamo atiyamenkizwe abamashomero ayongera abashomese mishara akubata abashomese baryo mugati barukora General Muntu nyenjakare nasibo muri Rubirizi arukurundo ubushagiti amakuru akagasha kwa Abraham Muganzi na Ben Muhozi.